سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال پرویز 1001 تv. در ویدیو امروزه من شما را چطور автозапуск موندن Windows 10 را در فلش کارت نشان میدهم. سرول به ما پروگرام Ultra ISO لازم است. ما پروگرام Ultra ISO را اول باید скачать نماییم. در اینجا موده هست. просто установка میکنیم. пускай я ببینید شما. Ultra ISO скачать. بردار скачать پخش میکنیم. تمام скачать کردگی داریم. بردار سیلکای همین پروگرام را من در اپیسانی ویدیو میمونم. در اومده گیرید. سیلکاش میمونم در اومده скачать کرده گیرید. حاضر پروگرام را установка میکنیم. این галочка را با ما در کار نیست. اینش هم در کار نیست. начать. уже программа скачать шуд, установка мекунем. Я принимаю условия соглашения. ина бародаро программаи мо установка шуд ва программа дохил мешавем. файлро пахш мекунем. открыть. در اینجا برادرها ما وای انتخاب میکنیم. ویندوزی که ما скачать کردگیم، ویندوزی که در وای هسته، دکومنتی در کامپیوتر است، باید در فلش کارت автозапуск مونیم. همون فایل همون ویندوز مونم باید انتخاب کنیم. открыть پخش میکنیم. انتظار میشویم. загрузка запись образ диск پخش میکنیم. да бардоро як чиро фаромӯш накунем ки пеш аз программаи Ultra ISO ро кушодан мо бояд флеш картаро дар компютер вай кунем, насб намоем. да дар компютер флеш картаро занем. ина бардоро флеш картаи моро нишон дод. мо аввал флеш картаро як форматча мезанем. восстановить параметр по умнове начать. окей. флеш картаи мо формат шуд. записа пахш мекунем. да ина бардоро чӣ хеле ки мебинед, ана файли мо ҳамон Windows ки мо интихоб карда будем дар флеш карта сохранить шудесай, автозапуск шудесай. яъне дар инҷа ҳозир 14 минут мегӯяд. камтар мо короткиш мекунем. ҳамин вай рафтак тамом шуд ки шуд. боз видеоро давом метиҳем. бародаро чӣ тавре ки мебинед, вай мо автозапуски мо шуд. акнун ба флеш карта дар омада мебинем. ина бародаро флеш картаи мо автозапуск шуд. мо вақте ки флеш картаро мезанем биос ба биос дохил мешавем, худаш автоматӣ вай мегӯяд, автозапуск сар медиҳад. метавонем установка кунем Windows. хайр бародаро, дар видеои оянда чӣ тавр установка кардани Windows 10 ро ман ба шумо нишон медиҳам. касое ки дар канали мо обуна нашудан обуна шавен, лайки видеоро пахш намоед, зер кунед. яъне хулосаи худро дар комментариё нависед. агар ягон нофаҳмӣ нашоти барномаҳои компютери ё телефонӣ бошад, марҳамат дар комментариё нависед. ман ҳатман ҷавоб медиҳам. силкаи барномаро аз описанӣ дастрас намоед. хайр бародаро.